kulezo zimo ke leyo nto yayingenza yonke leyo nto ngayinikeza umfowethu ngathi lo nto umlimaze ngani wanti mfowethu hey mlimazile mfowethu ngento ebengimlimaza ngayo ngayilahla uyabo ngayilahla wamshiye enjani ngimshiyelele la kwafika kuba fika amaphoyisa lapha ngoba bengibiza iambulance ukuthi ayizongithathela yena yabo kwafika amaphoyisa ke ngaleyo ndlela ke ngaxaye ukuthi iambulance mina bengiyibizile ukuthi ngicela izongithathela lo muntu lo. Ake ngiphinde ngithathe ithuba ngelibingelela lonke abalandeli baleli page ngicela ukuthola ku-share uphinde ucomment wakho njalo ukulandela le page leli ayi bafethu azikho umlandeli ezindaba engizoyikhuluma lana so ebhamshela kwenzeke into eyinkiyankiya nje lapho khona wesilisa okade esiza umuntu wesifazane okade ehlala yedwa wafika nombulala lo wesilisa igama lakhe kuthiwa nguzana Imvula Gabela akaphilile kahle emqondweni ubejwayele ukusiza lo wesifazane ngoba umuntu osethe ukukhula ngokweminyaka and futhi ubehlala yedwa bemsiza mhlawumbe kwizinto ezifana njengokuthi ambhushele igceke amklinele igceke mhlawumbe amkhelela amanzi izinto ezicishe ezifana njengalezo nje. Isigameko ke sokubulawa kwalo mama lo noma lo wesifazane senzeke ekseni kumsomluko lolu hlanga vidani lavuka nje ekseni kumsomluko la ngqo la kuhlala khona lo mama lo noma lo wesifazane lafike lamfaka nje ucelemba laqeda emva lokho laziklinela igceke njengenjwayelo. Afikile ke amaphoyisa endaweni yesigameko afika athola yena lo bhodi lo esakhona egcekeni ngoba engabalekile nje ekhona egcekeni ambuza amaphoyisa ukuthi hayibo wendoda ukwenzelani lokho. Umuntu ke wachaza nje izitori ezahlukahlukene okukhombisa ukuthi lo muntu lo akaphilile nje ekhanda. Amaphoyisa besemthatha ahamba naye phela almost 2 days I think lapha kolosithathu lolu hlanya lolu lebese liphinde libonakala futhi emphakathini. Umphakathi ke wasebhamishela ededa noma kadeda usanokusaba ke njengoba belibona lolu hlanya lolu lungaboshiwe. Ivideo ke lebabukeli baleli page ese-refresh sithathe kumuntu othi anti kulo wesifazane abambulale ngocelemba igama lakhe nguSinakho. Ngicela ukuthi ulike ipage ufollowe uphinde ushare ungakhohlwa njalo ucomment no subscribe. Ngiyabonga.